Baš je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja vremena, ti si ovdje ko riba u vodi. Pa moram reći da mi je to onako nevjerojatno kad sam tu ko klinac dolazio na ove sajmove i bio jednostavno zaluđen autima i htio znati svaki detalj i sad smo stvarno postali dio toga. Mi smo dio ove industrije, svi dolaze kod nas, direktori velikih proizvođača, jučer je bio direktor Porschea kod nas isto i danas hrpa ekipe tu. Vidim ih sad od nekoliko proizvođača tu na našem štandu i biti dio tog svega je meni veliko zadovoljstvo. Pa da, ali ti nisi samo tu. Malo prije si rekao Porsche s ove strane 10% kod tebe imaju vlasništva. Od traga imamo Pininfarinu i Batistu, sve komponente tvoje. Regera, puno toga tvojega. Aston Martin, još bolje. Renault, još puno drugih. Da, to nam je ja mislim da smo tu jedinstveni. Mi ne predstavljamo tu nas samo kao proizvođača automobila, nego još više kao provajdera tehnologije i sustava za druge. I ne znam da li ima neki drugi proizvođač koji ima toliko svojih sustava kod drugih. I to je nama savršena prilika ovdje, više nego za prodaju automobila, to nama nije toliko u fokusu, to jest nemamo problema s tim, nego više to je flagship nekakav, to je flagship, benchmark. Da. A što se tiče kontakta sa drugim proizvođačima, jer danas i sutra su uprave svih proizvođača tu. Svi te zapravo prepoznaju kroz koncept van, kroz koncept tu, ali Mate Rimac je zapravo nešto sasvim drugo. Iza toga se kriju nove tehnologije, baterije, EV komponente, infotainmenti, navigacija, šta još? Pokušavamo se malo fokusirati tu, ne svaštariti. Za Pininfarinu radimo puno više toga nego samo pogon, ali to radimo samo za njih. Ne želimo raditi za druge proizvođače stvari koje mogu i drugi raditi. A nećeš mi sad reći da za njih i karoseriju radite? Hoće li ova šasija koju ste napravili, karoserija koja ima svega 200 kg, biti i kod njih? Ja mogu reći samo to što su oni objavili, to od njih pitaj. Pa ne, ja sam to tamo vidio da će i to koristiti. Da li je to istina? Ne znam. A to sam tamo zbilja pročitao. Ne znam, ja ne smijem puno govoriti o tome, ali radimo puno toga s njima. Partneri smo u projektu i uglavnom veliki dio toga će se raditi sve to nedjelje. Ali daj nam sada zapravo i onog zbog čega si najviše ovdje ove godine. Svi znamo 1914 konjskih snaga, 2300 Nm, ali ta šasija, po čemu je ona tako dobra i specifična? Auto će biti lakši i još brži? Pa šasija, mislim, cijeli koncept, sve je optimizirano za jednu namjenu, za napraviti najbolje moguće što je danas moguće sa električnim pogonima. Znači, na primjer, kad već pričamo o samoj šasiji, to je najveći komad karbona u autoindustriji. Znači, cijeli monokok je jedan komad, ima integriranu bateriju kao strukturalni dio, ima integriran pogonski sustav i recimo prednji i zadnji ovjes su ovješeni na istom komadu. Nema subframe-ova kao kod drugih. Znači, to je najčvršći monokok koliko mi znamo na tržištu i razvijen je za globalnu certifikaciju. Znači, to je prvi monokok sa integriranom baterijom za električni auto i za globalnu. Kroz crash testove si prošao s njime? Sad, trenutno su tog crash testa. Mi smo već neke prošli, neke radimo. A daj mi reci ovaj momak iz Top Geara, čuveni Hammond, da se vozi u ovoj šasiji, onda ni nogu ne bi slomio. Taj je imao puno sreće, ne znam, ono je bilo gadno, ne znam kako je prošao tako dobro u biti. On je promašio kuću, jednu cijelu onak, znači između točke izlijetanja i točke gdje je auto stao je bila kuća, točno na tom putu i on je nekako to zaobišao, mislim, ali to je priča za sebe. A to je bio samo dokaz da je i ona šasija bila jako dobra, a ova još i bolja. Ništa Mate, eto, puno sreće i vidimo se do godine. Hvala lijepo.